Mashefo nyina kwa ba edeba attention TV so mama nim sa attention TV dia. Nsem a jetene ne ewo yaman mu ne aman foforo so ne eboaboa no. Ne aso ne so project so hwemso ede abedan ye hwefo. Na ebusuafo nden nsem ya beton pontin zo kutu group a chese asemi ayara husam ye pa esiwo. So tuom amasama kwan ya so in between Ablekuma any Pentecost junction. Accident bi esi wo hono ma pe weni behwe enya accident kuma ena esi wo hono accident ya esi wo hono no ya de ni pe prepra ye pa amankrofo bi so no chese o ma fa so atwa nananam ewo siedo abra me no wo ka se ya de ya traffic esi wo hono pa ya police for crime no omuntumi indirect sa traffic because accident bi say ensi wo sa kwan you so da na accident ye esi busuafo me fa ho edetu eya driver fofo yes ramo ada ya na sensuo eto fom kakra ana sensuo to kakra ye be sramo so mbato mo na ndia mo drive because nipa kra ehye mo nsem ana se nipa nkwa ehye mo nsem ti mo drive ya mo nto bobo na mo drive ye afa so no driver fo na so ya mo kita ya tractor car akese no eya mo hu kan kuma no hu se ya omo ye mbo atatebe omunum so ne besrem se ya mo beto mbu ye pa na ndia mo drive ya mo hu mo so mo ankasa mo nyonku nipa ene ti sa aka asem because sometimes ya hwinhwim awolo lo kwan so ya edoso ye papa passenger say ya mo tike mo so na ya abreni abra no nyina na mo yere mo ho ana driver on kontem ana driver wo nye sei ana dabi ehunhia ba eya mo nto mo po na se driver fo no eya mo drive ewo kwan so a ewo mo se driver ni no edile wudi ba ka hu se nya o personal car e passengers car eti kwan ya driver ni be fa so a ono so betumi enya passengers ama mo fa car no ama nya ne sika ana se ni sales no eno na ofa sa kwan so na bo no se car ni ya mabro so na se obetumi akasa otumi kasa hu because when you want kasa otimwa ye you weti bone na afa so no eya ade asa driver ni mate ni no otumu so mo ko mirika bone abra car na ya mabro so anu aka chom se driver yesira wada mike ya uko e be ya atobo ana ebi mso ho mutumi ni eye driver fo ni passengers fo no etumi kuye papa eni kan mate fo ni passengers fo no ja mutumi ko ebu 50% 20% mutini ya ko na ebe shro mo se ni nyina no aban se aban de nyama tutu kwan mu ama ya tufu wo so nti mo driver fo na mo be so mo betela FF so no pa cho misra madam mo tela FF so se na be ya yan passengers fo ya hu be hi hai na busuafo ara ho sema chese esi wo Ablekuma any Pentecost junction eno na me da ba beto mbonten so kaisi social media handles nya attention TV nti papa mo de aso be like wa share no wa comment e wo videos ni na eso ade o share mo want abam samra na from ahema echa